Mayam Krumzari dom neng biribas Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Manipur gi irang asi matam khara yamna ingchik na lairaba matung da ngarang na hanazi irang je dum kangkhalakli hoje hoje Manipur gi mafam mayam bada irang lairi khulai paiba singi marakta nomai kapna ba micham da attack tawrakpa mayam lairi ngarang Zirbam district ta kuki khulai paiba singna security force ka maina encounter thokpada CRPF ke jawan ma aswapan nang khiba aduga at least kuki khulai paiba tara maina security force na khat khibi paus myam laire aduga ngarangi thogdo asida maram oiraga mioi tara thiba fangdan laikhiba dugi manungda mioi ani amadi sina fangle aduga ani amana nanthoktuna lagle aduga taruk angang nupi moi hojik thiba fangdan lairi social media da minor tha tara khaktamak ngairiba angang ama yauna dagi minor atopa ma yauna nupi angang khaktagi oiba jungle da minor phamraga yam kina nuaitna lotna or phajalaga thambai mongda minor uba photo amazu yam kanna viral chalakli adu ngasi ayuk asi hojik yangang pokpi police station konba thamna pokpi yang pokpi rom dasu kuki khulai paiba singna nomai kaptharak bagi paulai aduga ngarang su saiton kangchup chingkhong kautruk phayeng kadangban ade senjam chingrang mafam sereis da nomai kapagi bom mayam kaptharak bagi dukma pau mayam lei aduga hariba kangchup chingkhong gi thogdo asida CRPF ke jawan ani sokpa VDF jawan ama asopan nangkiba aduga khulngak pa ahum asopan nang bagi dukma pauzle aduga hojik ngehaki mamang da lup tara humdoina ipsa pandam yaure to palup mayam yaure lup tara humdoina Manipur gi valley area da su total shutdown pung kun mari gi total shutdown lakthokre ngasi nungtin pung mari degi horaga hayeng fawba aduna Manipur gi mafam ayam bada ban shutdown mayam lei hojik national highway da economic blockade adum leiribani NPO ga wari sanaba blockade si hojik po handok tri aduna lenga ka first round ngarang wari sanakre second round ngasi hayeng gi matung da sanarak piyai haina panari aduga asom ukrul Imphal road tazu tangkhul farmer yang popirom da nomai kapna bada admaina sok apanang kiba adugi mayokta tangkhul gi student union na su maina blockade ko kiba laikhrabani aduna Manipur gi mafam ayamba hojik irang je pharakadra harga chahi amaga thani pan helaba irang je pharakadra harga sum henjlakli aduna akoina puzariba topic asi escalating violence in Manipur violence se hantarakpai mahutta sum hengalakpa asida koi khana bagi tanja logjage lenga ki maikai dagi di ing chikpa santipur naba kan honari si kaktama khoina tadun lakli aduba reality di sum nomai kapna ba asopan nang ba duga especially khulai paiba sing marakta kamna bana tabida civilian sing da angang macha tha tara chahi fadriba angang bhawa sigi violence gi victim oirabani nahan Zirbam district ta kuki proof ki nupi ama laikhide haibagi adugi mayokta su kuki proof ki mioi singna su yamna demonstration me am chathari bani aduna Manipur zai is da tangdu laita ba haibadu laitre ngasi gi topic asida manung huna khana binaba lenction birba khoi gi expert guest na ahan bada oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza butaram nokchari may I thamuda lenction biri oza Dr. Haobijam Gitajen political analyst oza butaram nokchari and on my extreme right lenction biri oza Rinku Khumukcham editor the Imphal Times oza butaram nokchari ngasigi akoy discussion hodokcha baje ahan bada oza Dr. Haobijam Gitajen da lakchage oza Manipur gi situation oza na su hena khangbiram gani saiton romda adagi yang popirom da nomai kapna ba ing chikpalai taba hojik aduga irang sidaisa hojik langkinari ba proof animak sinatabida atopa proof tazu aso apan yaroppa aduna Manipur gi situation de amu henna falak taba ya ba ifrim da lakpase adu fatre dum haibi yar broza so is khatam ahan bada we impact TV yang video Manipur Jakarta dengan kun ucari dengan sigi sumula bakran ini selection video bakran lesani agi tamo Dhanabir mati tamo Rinku dengan ko gi host video ko gi madam Joyshree ndo sakun ko ucari madam Joyshree masai ko na hajut na issues si masih mau buda me tari 2023 da chatrak lan kuki narco terrorism pudamena kuki lamentuan ba kuki terrorism chatrak lan si ngasi mau de koi ing tapna lai de habadu madi khoi ngasi bokti haide haitare ko ing shanti ka su phangri haitare ko mamang da political party political leader kharna ngosagi mugi oba normal si lai haina dum phongdok podi lai da praja sing gi di hajut lai ba ngosagi utli ba ngasi mo pari ba film jina dum sakhi haitare ko si lisang sitna lai ba political leader sing du thaja bagi praja sing thaja ba thamgi bagi mahi du ngasi de khoi da tam sumai khoi da awam helai haitare ko machi mu thaja thamu bagi ni so kudamoina hojik si khudam moina jiri gi yam core issue da jiri gi ajila riba yam hot issue haitare ko masai khoi
sum horse yang biu ngat Manipur project khuding mak ngasi ka dawre ai khoi photo viral oi khoi thena jare ko ngasi da yam innocent hai tare ko sahi tha tare di ban ngai ri ba angang am khak mama du na ko la kan da leiba gi magi mieng at bik khang an phi masam na ga yengi ba mieng then another sense adogi nupi han ahum du na tabe na kan da pham angang ma cha ma du ngamai lai tho yengi ba mieng du ai khoi masi as per human na mana to hum to pa mi am na mi am to hum to pa du mun just hazat lai du mun sai era khoi yengum chang em ko then amu hajik si lady ba thamna pokpi na takana any koi se kangchup dena manang sai koi saiton gi lady ba hajik laitan pokpi da ko ai samak laitan pokpi from sport visit chatan ngan han da dum yeng lai jari ko hajik ngasi gi morning tin da ngasi gi morning gi ayuki pung nong thum ngan baga good morning si bom hor ine ba ko si ekoin hybrid sakhi ni ko good morning si bom hor kan da kai dawre tin that pung tara ma baro bak se dum bom ka pa ini ko adu ngasi ayuk mak se ayuk si bom ka pa ini adu kai dawre from afternoon da kai dawre army no coming operation to hejel ini ka pa ko na chingni ka pa ini ko ka pa ko na chingni ka pa ini na han si ngasi da gina no mini huni gi mamang da low shuru ga leja badu gum ichan ma ningon ma no mena pala khat khiwi othok lai ni phong chari bani ko masdi da aikoi gi mi ma hal ini onjela ga bom ka pa ini onjela no mai kapsel ini kangchupta ngana han tori ba issue me amna her sakhini thna obi da ka pa iwa sakhini jiri da hajik still aikoi gi mi mang re na phong chara lai ga manung sida ba bu da hajiki mi tanar ga pha ba pun ba to gi mahuta haji shu ngaki mamang da aikoi viral lam la obu da si still jiri da kap na ba hore ba ku kana ma koi message am laki ko pasi hajik tori ba issue matang si koi hajin ngi di Joyshree koi hajin ngi di issue ze aikoi sida yam ngak pa part ama hai tare ga di khudam na hojik heart jiri da issue thoi ba jiri gi lei ba khoi MLA se masi very funny ko then amuk kumbi AC gi lei ba khoi MLA se very funny khoi hygiene ngi di khoi hygiene ngi di khoi hygiene concept ngi di khoi kendra gi lei ba ngosagi law making body oi bi yauri ba adum mal khoi MLA sing na mo lori role se kari no ha ba si ma di khoi miam khang ngi e ba ko mo na ji kai dai ta lori ge whole station lei ba kuki ki MLA tara se nata badal le mori ba kuki ruling ge opposition ge le mori ba kuki MLA me am se loi dai ta gi wa mu tuan thamakanda kendra ngasi ma yamna hat ngasi yamna khudong thiba nung ti gi ngai kap lei ba dugumba kendra district khari yauri ko mai AC khari kendra khari yauri na tamko si kendra zingi MLA zingi lori role je kai no khangning e then mes ko na ningi di madu dai masana phone thu kanda condemn na chakana masana phone to kana kuki narco terrorism na kuki terrorism gi na misam hali si yaning ja bagi mogi oba khuyek pi na mon kanem to bagi ko udri ko adu kuki gi kai dawre na han gi se ji de cham mogi miyo ma khogi mogi mo masem gi oba controversy marta sibne hai du ko adu gi makta ko kuki MLA tarana si khuyek pi ka andar nongan baga moi tarana condemn to eba tam ko moi adu kanan hai maitai militia maitai militant hai ka khuyek pi thador eba mi Manipur government gi man lega ki yauri ba kuki MLA tara na ngasi phone na saga singra ba hendok tana mu ngasagi kuki narco terrorist ba kamu singi oi ba ngasagi mamang da Union Home Minister na sai tang aikoi na panda da pun khale be panjara pani Joyshree ko mamang da Union Home Minister na October ki tra manga da Delhi gi mayon da kawraga khogi kuki gi MLA maite gi MLA naga gi MLA na kawra kan da wari chana ba hogi ba gi positive side am lai ha ba do kai chakhe madugi wari chanagi bagi khudam du nonga laga kuki gi MLA tara na di aikoi wari chanagi ba laite maite MLA se pung gi laite ba singdu am clear singdu tam ko aikoi maite gi na madugi chanagi wari du gi agenda wari chanagi du gi bai point of mai karam am hindo point singdu moi masa sing ko tham de ko adubu kuki MLA tara gi di kayan tham ge bu moi gi kene na tra na UP no talib demand separate administration union territory talib demand do adugi manung du da khoi compromise to roi alumnum chap ina gani adu nung di khoi khomum khongoi no dum hai moi stand moi preps di chap cham khangal le yam na chap khangal le ba aduna khoi na jaisi kai jani mission hatpa civilian no onsel kan nung mai ka pa thok se masi khoi na legally or sai as per law gi matu khoi yen kan masi yabra ha question la ine ko se mamang da kana koi kotuna mi pha ngami mi hat ngami mi kat ngami adi kotu ji kari oi sai adi kotuna misam phara kan da resum tan ngami kotuna misam phara kan da masagi agenda mayam demand mayam thamakan da madu chatar demand du dori chanaba ngam khong cha bodele halisu still ai khoina kesona ngasi phone ngasi notice thuku ure khoina ko kesona ngasi phone notice okre jiri da lady ba CRPF sing si without moi kesoi kansan yaw da na pan thuku yaro ga nasi moi ji to hore tara ga di central security force ki mathak da ba ko kesona le bribe question la ine ko adu dai central government ngasi kai meng thamdori keson to ka dori sidi da khona hajini di ngarang na gi ji thui problem ji Joyshree central force ki CRPF ka dagi state force ki state police ka
लाइव कुकी लालहुबा मैम दुना खुलाई मतिक जान पाशल कांदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ता नत्रगा नंग सागी स्टेट फोर्स ता अतमना मोय खुलाई मुनन नत्र मी हार मोय तरखि टारगेट नमने अदुगा मोयगा ओनसन मतमदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना मदुगी ओबा डिफेंस होना बदा मदु सिजब मी मनि सिजब पार्ट अमनि को अदु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना अदु मोयगी ओइबा आर्म मिलिटेंट कांगु जिनु हाट मतमदा मदुगी ओबा रिएक्शन दो मसेन तमजु तो थबगनि ओनसन लकांदा खय मिति की सिविलान मी हाट कनि लाखदि हजिक फोन ना ngasi की मणिपुर की लेबा लेगा की होम डिपार्टमेंट की लेबा आईजीएम ना सुदुम फोन ngasi दुम कोई प्रेशर तो उजारे को थुय पोसक तु स्टेट फोर्स ता स्टेट पुलिस ता अदे सीआरपीएफ ता मोयना मदुगी ओबा ngasi कुकी मिलिटेंट मोयदि कुकी पंदे अदुबु आर्म मिलिशिया हाई को आर्म मिलिटेंट कांगुना मोयना हरपल लांदा दि मदुगी रिएक्शन अमन पीबनि मदुगी डिफेंड तबनि मोय भाइनि अइ तारगा साइ एरियाज दिदा नोंगै पाइरगा हजि मोयना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना नोंगै कापदा सिदिबा मदुग ममगी आर्म मिलिटेंट कांगु सिंग कना कना नो हजि वेरीफाई तथुपियो स्टेट लेंगाक ना मदु क्लियर होइना मिया मंग थंबियो को मदुदा सीआरपीएफ ता नत्र मनि पुलिस ओनजर नोंगै काप कांदा सिपाही सुअलगा अदगी लुटोनो होनारि बपसु तो ओनजर मु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना हनम तम सिदिबा कांगु सिंगदो करम मियोई नो हाइबसे ngasi मणिपुर लेंगाकना सेंटर लेंगाकना मदु याम क्लियर पिक्चर अमदा हाइ मियो सिकवी मोय स्वाइन तबुनि खंग बिमरदि मोय दो खंग कांदनी अखोयना ngasi कुकी मिलिटेंट नै नखना ngasi टेररिस्ट न हाइबु सि प्रमाणिक अधिक मोय दो कुकी ओइब्रा ओइदब्रा हाइबसि मा डिफाइन तोपियो अदुगुम बागी नेशनल मीडिया खरदना मोयसे कुकी गी विलेज वॉलंटियर सिंग नि हाइबसु यावरे वाई कुकी की विलेज वॉलंटियर नबु रॉकेट लॉन्चर पाइबि याबरने कनो जयश्री अदुगी AK-47 पाइबि याबरने इंसास पाइबि याबरने लेंगा मरी ने बथोर जुजु सिमसी क्लियर कट थमतार दि फोंग ना दुम खंगदोरिबने बा एक्जेक्टली अदुदी सी लेंगाकना मसा सेंगदना सेंटर मदि मणिपुर लेंगाकना मसी मसा सेंगना थमबंदुना मरम कांदा एकोइदा पब्लिक कन्फ्यूजन लेनेबा नेशनल मीडिया लेबा सिंग लेबा मीडिया हाउस सिंग जुजु तसिना लेंगाकना पिबो डायरेक्टिव मतुंगिना मीडिया सी पार्ट ऑफ कनो एविडेंस मखल मनि कइनो अचुमरान पुथुनो मदि लेनि मीडिया हाउस ना पेपर रिपोर्ट आइजे काकु यारोय कोइ जिने अदो हजु सी ताय फने कोगी इनोसेंट को सिविलियन नुपी तरु को फारा थंगरे मांगरे जु मांगी को मसी हिंगद्रा और हिंगुद्रा बदो खै मियाम की प्रेद ले इसको खै खोरम जब खै पाइ थेको तबुतबु हजु मन अंगांग मसा किनेप तौरिबा नुपी किनेप तौरि से याब्रा लानफमदा मरु हाइदोर पतगी पान खोतना सिगनागरे दैट इज अनदर मैटर फोन लाकान इनोसेंट कोगी याम अंगांग ओइबा थाता इनफा गाइबा अंगांग सही फाद्रि मंगांग मयाम दु फार किनेप तौर पुरकांदा लांगना भाइबसि मसी लोना याब्रा तर मसी पृथ्वी की ओइबा लेमाइ त मसी कर्म मियोइ तौर गेम कोई हाइ मतम ओइदिबसि खरम पतो मसी इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर लेंगा न मसी हाइरिबा कुकी की लेरिबा तेखोना टेररिस्ट पॉलिसी जे टेररिस्ट हाइबसि इंडिया गवर्नमेंट मसी डिक्लेयर तम मोइने मोइना मिचम फारगा मिचम हालगा रेशम तानबा अदगी मिचम फारगा मिचम हालगा मोइ डिमांड तानबा मसिबु मसी एस पर मसी लोना याब्रा कुसिम लाइने को अदुना हौजुलै पसुकी जयश्री मणिपुर की इशू जे विदाउट कंडीशन वरी सानदना टेबल टॉक तौदना कोई सोल्यूशन लाखुदी यारोय बट वरी सानदुगी एजेंडा अमा हादमी याम खंगम चंगी को हौजुलै इशू जी मतंगदा कोर इशू जे कइनो हाइबसि मणिपुर लेगाकना ततना लाउरिसि अखोय ड्रग वार ऑन ड्रग तरुबगिनी को इलीगल इमिग्रेशन ताथोन होना रुबगिनी ngasi इलीगल इमिग्रेशन मतंगदा ngarang पेपर da yawdo khon thina jabada tamo refugee mayam urkhul district le refugee mayam chat naba hanana ba hay matamda in the man of dhanak lai december da halu hai refugee mayam na hai ri moina election re area si da masa masu lek tam chalu re aduna mathang election march matam bibi hai matam piu hai to ngasi government ya ba phim ngangi tamo ko ai taragadi lek tam sum aya birakanda last moise kadabani citizen only phim la khri bro अदुगी पोतो ngasi ya lenga ya handuri baraba refugee मैम जिनो तो गोदो नितिरियो मैम खुजिंगो याम क्लियर अमदा मणिपुर लेंगा ना ngasi मणिपुर मैम खगन बियो मुझे refugee त्रि तो दुरी बरा नतरना मोय मतम क्या थमदुरी नो था क्या थमदुरी नो सही क्या थमदुरी नो अदु तो क्या माय तो दुना हाइबोसिन खगन बियो अदु नत दना ngasi मही मसिंग तम या हलकपा मोगी लेने मतम फेलकपा refugee मैम ना हाइ पोसो खुदिंग मक्से अया बसुम बिसक तारगदी लास्ट कुकी ना तालिबा डिमांड जे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टेरिटरी खो फंगद सुक पे यारे कोई तो फंगदर तांजर रोय अदु खोइ संगले इलीगल इमिग्रेशन मैम जिदी कोई सिविल कोई इंडिजिनस ओलो नतरना कोई सिगानोगी सिटीजन ओलो नतरना कोई पोपी थारि जे सही तारा कुनुसा मदि कोई फ्री थालो नतरना इलीगल इमिग्रेशन मैम जे अदुम लेबि हल्लो हायर काना कोई अदु सुनदरी प्रो वासे कोरी सुदी ड्रग की ओडियो पोर्ट इलीगल इमिग्रेशन मैम अदु फॉरेस्ट एरिया दमन इंक्रीज तौर लसिलि मैम अदु सिगी रिफ्यूजी मैम जे कोई तकथोकपा तनदगी फाबा पुनबा चपचामागी ओबा फिगर अमा लेत्रि बाबुदी sai area da kamana wari chanada question amla ine ko okay without magi charter demand like tana koi na ekta wari chanra kan da moi ji ya ba lambi pi ta raga di still hoji tor hini no jeshri how many days numit kya ne ngasi numai kapai sidagi tha kya sahi kya numai kafan laroi kya ha mi ngam mi je kana oduri ge union home minister pi ngamra ami shana pi ngamra prime minister pi ngamra manipur lenga na madu pi ngamra ba aja ga koi praja singna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you, Oza. Masi wahang si magsini. How long government will let innocent people killed? Ngasi mag hojik imagi mayra mogi site gisu chayol amagi manungda Manipur gi crisis si masi gi matang da lenga ki kadi decision no masi khangal lu haibasi gi demand su lakli mathang gi wahang se hak Oza Dhanabir Laishram lak chage Oza hojik irang je falaktre government je kari taulai government gi site gi di adum santi progna bhodari haibase adum haiduna adum lakli adu violence sum hengalakli adu smaina government gi sense khangan biu haibase hoi panelist gi site gi lakli CSO gi site gi sum am lakli Oza gi motam keno se marwena Joyshree yamna kuki gi moi kuki terrorist na hanak tawrise masi se nahan gi khoi saiton gi santipur da nupi ma lei hidro matung 9 November ni dena ko adu matung da leptana sathari hoi asom su moi gi kuki gi nupi ma lei tabagi moi jo protest story ko protest kana tawi da khene khara khene di moi gi lei gi da baduna kai no khangdre kamai sibno khangdre ba aduga akhoi gi sina nongmei ekta close range da low kumba nupi phobong khomi du ka pai jidi ma intention du phate dena ko adu 100 meter mukta la pa phom de kumdara ga ching de ka pini dena to gi yong to wi mong ne ba adu matung da sana sabi da adegi keno da khoi shanti khongban haibra adegi sabung kho khunau da thamna pokpi da chanung da kautuktra to ga lu tore ko even missile ka pokpi pot pok yaw re natra adu masi ain sum khanjaba da jiri gi sisu jiri si moina mi ju am ta da bani na adegi chochanpur ga nangna bada lamang ju am lebani kuki sing ju am target to pot aduna ne khoi gi jakura thoda thoiba thodok si ju adugi ne bako aduga CRP na moi tara hat pa khot pa adudi sigi sidi kaidobugi hatli no ga ji kanda moi da so ga retaliate to wi mong dong to eba aduga micham so kanda na tumina security forces loi leiba adune Oza Oza zirbam ji yam ka hina chawbus na te do mi oi turuk mangi ba sida moina hoji phawa thidok pangam da ba adu ahoina tajaba pau da additional security force ti changjang grade hai york leo situation ji control da di layer ni de hai adu targazu security force ki side gi moi gi action ji khara thingman bra khara adu su air gi campus da di moi taruk ti lei na ngasi lepela di yawi na adu mari du di ani ma chele ani ma lei gi de pot haipet lei de na ko akhoi ju pau du yam seng na di khangde adu security gi tawong thok du di yam tawdre tawraga di ngasi gi lan ji ju tawroi na ko aidi yam maroi na khoina asida khangda baji santi gi wari sabne na toksina bra sengbra MLA me ama pulalaga wari sarga matung da di anyhow sida khut thaba hor positi yam kanna security force na retaliate to godau ne ba ai thinggadau ne ba thingme mota hana ge maina large scale da even missile local made missile yauna kaaptana khotna attack tor positi sathina khoi gi lengak sing jina kare ai ni center na ju moi gi khoi na ngai te sum haiba masi moi ni injal laga sum tawgi man ba pot ama kano da khoi gi saiton da numai kamna laga coming operation na khoi doi tawbudo adagi kapak mana ada ching de kapaga so sigum sum chatha bajidi central gi kano sidi khoi gi moi intervention ku tawjidi akhoi na hana dagi moi tanaraga tawba manbugi mong manbum lei adu sum seng budung taweba adubu kuki gi maike dagi akhoi na yengba yarisi kari gi masi tawrino number 1 ko aina khanjaba dadi parliament session ji kui dire na ko hayeng December dagi hawbajina 20 day ngani na November 25 kano gi January 25 pok la satha ga duja adugi session manung jira moi gi isuji puthong bagi sigi irang ji tawbuni na khaliba aduda irang tawbai jida moina atai central paramilitary force gumba army gumba kai gumba da moi kapna khona tan tawraga isuji smai tawre na khana bai mo ta koi micham ya su ha lise ai attack si moi security force ta kai da kai na te ba koi micham da sum tawbagi potsi lakpasi center na masi ayaba pibdong tawbagi mong man bajina su kai musitan tawbune ba isam samna kuki gi mafam da kuki terrorist gi mafam da akhoi gi zero terrorist tolerance india gi policy du ju kaim chana de chumdra constitution kaim chana de law kaim chana de adagi army kaim darkar leite ade paramilitary moi da kaim darkar leite adai di akhoi gi anti terrorist takhai na bal riba law me moi da kaim kana de even armed forces special power impose tor bi jagang tani moi tor mi amje se ju kaim kana de law ju kaim kana de
मोई वेनादी करीम काना दम तौजे सम समना सेंटर ना सपोर्ट 100 सगोलगा तौब नतना स्वाइन तौब ngomgedra ngalingedagi sunga moida pot amaneba ade mana moi yam fattaba nago moiji terrorist ni gaina jam seng na habi arisi low lok tanaba policy ju kan yauriba adi low lok pa phau lok pagi phau yebagi lakpasing sitane yam attack tawisi moina ko ibal lofam mo mai thai ba ko ado masi ju low ga lok tana sa ba thakpa ga je khoi praja jing ji war na belly de le jing ji saningai tanaba gi bot wakhan ga ju yaubagi pot tawidana ai chingjen de low uba chape ya dana leiba yaure ade wana khara ugi ba kamu ju lok na ba taw ju lok tana ba tawre hoi si phau lok pasi lo kire ba kire di ayamana low bu phau lok gi pot bu tawra di nomai kaptha bai wari adum leiba gi posi lerena ade amana santi gi wari saba hogre hair kan da lep tana sum chathare je akoi santi ji ade have ne adu di this is 100% against the government policy India government policy mai uktan tro adu di kedobagi India government gi maike digi crackdown tawdri no crackdown tawbagi mohta sum yeng le bagi pot le ga di santi gi wari sare ha toksne bane ba santi gi wari saba hore ha je I was hai tare toksne bagi pot ni aduna masi gi si ai sum khanjaba da ko akoi gi laiba sida yamaroina laiba train si yeng ga di India gi maike digi di taseng na moina thingmangam daba thingena khalaga khara problem leiba khotpagi matam khara thingmangam daba khotaba duna problem moi gre ko aduga sangra matam jida thingdana sum leiba jingje moi gi intention ji akhoi understand tawi ade ani subada santi gi wari saba horaga hore na haraga di masigi khana chaina ba ke to soi le loidam ne ba sidi suklai le loidam ni adu kana gomna masigi mark ta toraga di santi gi podu thugai bagi mong oibanina government gi maike gi pura gumjal laga madu thingna bahona ga dabne ba adu gi potu leitabani thawoina si tawrisi government na masi thudona lumna lodabagi potu mami dai ko ado tasengna hojiki CRPF na moi tara johai trama thujai ko moi hat le hai si sigi mong sida retaliate tawga di magi kayam kuina tongam doino aidi kamna ba khudingi tawba khudingi sida thawai yauna khoigi paramilitary waigera adegi tongan ba kangbujing pull join operation tawri sida ya mong ta na fasana asengba oina tawrodi tawom to boina tawrodi kana na moi kari dongom doino na na ju la lorani aduga adugi tawbudu tawdabagi ne ba tawrise hoi jiri dabudi moi hana sunabagi pol lare adugi di manung da wari du moi sokpa khotpa de moi da khulai munge tawba khotpa adu lare aduju akoi sida press statement press release tawba kanda direct aduni adani haidaba ko aidi sumnagi maming pandaw militia jing hairaga da tawbumba adai asuk yamna terrorist ki thabak si hogud gi loi bong asi bokta moina toreba terrorist ki thabak sida terrorist na te na dum hairi terrorist ne zu lauthokri even home minister na bo kugis are no terrorist en thameba aduna simyam ji yengjururaga thamjaning baji hobudgi loi bokta chathariba process joysria masida government of India gi state ki home ju moi loi pasin medung tawgre aduga phajana ju tawdre ade state na ju magi sina ingba mongda in fact command du leidana sina ni mona sina wi yabdu ju leitre ade moina ju phajana sina dre ado lepura balan indaruraba ai Manipur miyam ji hora abneba ai economic activities hore kumai phiong tawbo hore ai di normal si lagningai oibagi thajab du lare kanda hojik tawri di mu large scale dam tawbo hore nan same matam da koktuk ta kaida pulap toido chap matam de neba same matam de hore neba asida di center gi yamna karyani tobom topa tawdebagi moina nan ga khoina moije yam hen seriously lawde adu moi gi favor da leibadona tawbagi work khutauji tawbani gaije nomo gi sum mayek seng puje masi aphabanate ko aphabanate aduga tasengna si yona tawon basisu moina tawdebagi neba aduna hojik thamjaning je aroi daina haining ji law haibasi magi rule of law leri ko law haibasi mathakta moi myamna hek awudeng asi bokta law ne yaba amata tawdaba popi thabadagina adegi kani karbar tawbadagina drug tawbadagina ade reserve forest kano tawbade hona
adai miyam da hat patupa mai thaba internet displaced person miyam semi ba kholiba ek obudi loibo ngasi bo moi tourism si akhoi gi law haibadugi mayok tangakta neba aduna di moi miyam si law and order gi mathakta leiraba judiciary ga ji moi da mawa lodre haragadi moi na tawling tawda sum taw yaragadi Manipur khunai gi miyam jingsina karama mongda confrontation tawgadoino je araiba natreba sai matang da de khoi gi lenga ko singnasu masai habi be dumaina ko se stay nama lobam thwe tom tawe mramdi delhi gi magi attitude se towards the crisis masi pendre it's not commendable at all miyam na yam chawba reaction lermnina akhoi ju as a representative the miyam praja gi miyam gi representative na khoi ju masi yaning de khotre na yam chawba stay nama lobo mathau tareba natragadi si delhi na sum loi paisel laga moi tonu sum toragadi yam sangdana awana nangbagi posi sum lakani adedi somdagina tawgadabadu dum yadre natra adedi somda state security force oiro paramilitary oiro moina retaliate taw matamda commendable oiba mongna tawdragadi atei meyam ju khulai pai ba khotpa meyam ju akhoi tawge ji masana haibam thokune ba natra okay adumai hailaga wathok chawnu wari ju moina crisis the response to khutawji zero oibigine ba ko adumai fast round thamjage Thank you, Oza. Mathangi wahanga se Oza Rinku Khumukcham lakti. Oza Oziki security forcing, state force and central security force. Maru oina state force ta moigi mathauji phazna tawdre haibagi comment lakpasi za. Oza Oziki kuki khulai paibasing na attack tawrakpasi from different angles, multiple angle dagi tawrakpani na state ki security forcing na madu retaliate or madu counter tawba ngambagi sakti or adu legadra habdi warlike situation mafam loimaktagi hana kaptharaga banina state security force ngaktana hairagadi leri film sida khara lurani aduna state security force bu mateng pangnana waidana over 60,000 paramilitary forces including Assam Rifles tharkrabani Manipur de station tawraga leri bani Irang si ingdahan gani nongmai kapna ba lefan gani aduga santi hanjalan gani haibagi wakhalon amada security force sing Manipur changkhibani haitare hoji chorang la amagi maya da leram gani adurigadi state security force haibasi hoji ki paramilitary force natraga central police force sing sina state sida la isi karigino haib matamda district administration da mateng pangna bani aduga state police na khoi state police ki thabak sing sida makoina su mateng pangjallaga strategy se chap manana ya laga koi irang se nimdhan se haibagi pot amakak ne aina hoji hangning si hoji kuki militant sing sina koi gi me 3 dagi horaga me tungkun taruk phawbadi adugi mamang phawbadi somewhere akoi gi kanogi akoi gi saunabagi pangtau da taunaba manbagi mong am lei maitei gi su adum saubadagi hek ihou tauba ama tauba adum pangyau di yauge ado akoina munna makoina attack torkiba matam che akoina munna yengsin matamda akoi basida moina coordination ma pura leadership amagi makhada coordinate tawna kanda akoi si haurasi ko haraga mafam amada hauraga mafam pumbada haubagi pot se huji bawbada chatharaga lai ngarangi nahangi akoi gi me November 8 dagi thoglaiba pot sisu coordinate attack ama oyaba haidi amakak mafam amakak ta hekta mafam amadu slairamba kuki gi kenosing duna moi su village volunteer hire moine hete attack torok panate ba city militant singna well plan toraga pau phaunar kanda coordinate attack ama koi tausi haibagi plan ama yawe se sigi strategy se masi leire sima thoiba sequence of events sing sida koina nainabada madugi do koi phajana understand tawu ma change ba adugi potu akoina tawu sigi mathakta leiriba security force sing sina henam phajana hena khangpham thoi hena su tawum thoi mogi di sigi damakta akoigi naina dana masigi maramda akoigi kamaina counter insurgency se kamaina thengna gani adagi crime kamaina control tongni haiba mayam si kakta da leiri banina intelligence agency mayam leiri banina sigi coordinate attack se kamaina kadom dagi tawrei no adu once attack ama tawrdi there will be a coordinate attack ama lakani hai sigi plan ama tawdana leiriba vulnerable area leiriba periphery da leiriba singsida why not 60,000 companies leiriba koi 60,000 kano gi paramilitary force singsi mathang koi secure tongnaba ngang anaba kiri gi damakta moina plan tawdabu no ise masi achu wahang amane ba adu ngasi maksi hojik ngaki mamangda haiba tare Manipur police ki koi gi achoba officer
anina amana Sri IK Muiva law and order IGPO maneko aduga maga kanogana atop officer Sri Jenta IGP masu DIG kanum oibane mawani na tawraga press conference am taweba press conference da hairi se sumaina haiba ngarangi jiribam da siriba makoi singdo kanone village volunteer ne na claim tawi adu no yaning brain hangba matamda makoi si combat fatigue ni moina selisi moidagi phagalisi moiga loinana leramisi AK rifle AK-47 rifle yawi SLR yawi adagi rocket RPG yawi atop kuchuklai sophisticated oiba mayam ama misham mana paiba yawa nataba adagi village defender amana ga hekta paiba pangam nga moidaba well trained keno na paiba kuchuklai singdo yawi aduna makoi singse akoina arm militants ne na lawgani na adum khummeba adubu moina karamba arm militants group no haibududi huziki oina verified tawdri haibagi pot amadi adum khummi adugi khummingai maraksida adugi ngasi khumini ko ngarangdagi nungdang waidagi ra karino Sri Paulelian Hawkipna Paulelian Hawkip ai si BJP gi luchingba amani ko MLA sina magi Facebook post da leigidriba mayam se matat ni haibagi mongda condolence ka tokhale tramathoi mana di tramathoi hai police ki side gi di tara hai ado tramathoi si gi damakta moina condolence ka tokhale adi police na militant arm militant ni hariba group siriba adagi migi mayumda attack to bulakpada retaliation da hatnabada sibani hariba miyoi tara se taramathoi se mana haiba taramathoi se masigi poche police na haibadi tarani ko mana haiba taramathoi si de condolence to khale maswai da ne ba khoina yengba yari se karino tawriba Manipur gi thoiba poche a well pre planned pot amani se khoina maswai da khangba hore ba aduga amana maswai da mar thadna question je kitang bodi kano haibadi ani thokna dum yeng matamda moigi minus he with the condolence tauba aduga my khulai myam phangmaduna moije arm militants ni haina logani na police ki side ta hairi do kari gumba kano khulngak pase maiti rom gi side ta gi jus maina phangba targadi moiju maina dum same haiga doribra same way adu maina toradi maiti gi oraga su khulngak pa natre maiti gi singchidi akoi double barrel pai dana adagi police gi la uba sing khara pai ba khot khara yawe haibai wani similar way but in the similar way Paulelian Hawkip na akoi gi maiti ani siba aduga maiti ani na nanthorokpa angang ahunga nupi ahunga pharaga pugiba manghiba dudi wahai amata pande aduragadi lairiba poche pre plan tawrakanda ngasai attack tongnaba jiribam se yamna khoigi moigi strategic area amani jiribam se control tawba se cookie gi keno amani na khanbagi pot ama leire jiribam de attack tawba periphery whole periphery sida kihanba terror ama sagatpa masi moigi keno ama moina pullaga khoigi semgatpa machangya asida coincide kamai ta coincidence kari lege matamda Mizoram gi chief minister Lal Dohamana haibada akoi gi zelairi se we have to work in a single leadership haibam haigi aduna hojik single leadership tu gi makhada mana plan tawrabra makhoi myam sina plan tawra single leadership ama leira kanda hojiki kuki jo ne na claim tawriba makhoi myam sina mapanagi changakpa myam sina single leadership ama gi makhada plan tawraga ek tawrabra haibase akoi swaida chingna ba ma yaura ise swai area da ne ba khoina aduna masigi potsi khangna Tana tuminna leriba central government si karino sineba koina hangning ise state government di tokro state government su hariba potsi gi mathakta hoi mioi kharaga budi keno tawdana case file tawni khoni kaina budi tawi aduna tabada sigi potsi state government na phangise masi just here say na teba sip keno ne ba koi gi si mana migi lanai ngang na ba potsu na teba why because DIPR Mizoram gi sida ani maksi magi space ani maksi hapa kanda mana haigi basi akoi enemy ahum thengnaba ngamoi ka haibagumba adagi akoi gi apun ba sagat pasida hoi India gi makhada kaina sinarakpa adagi di akoi huji aroiba Indiana polida mana September 4 da ngangbudu dana akoi si punjalaga to nations ama me cookie jo mis nation ama sembagi podcast Christian keno sida religion the base toroga hairakpa Sigumba mayam si khangna tana adugi potugi impact tuna somda kaino ithil piri basi
ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ DIPRꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯏꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯥꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯅꯤꯇ꯭ꯌ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯅ꯭ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯇ꯭ꯌ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯠꯄ एडिट तौब पोट्स अमता यावदे फोंगनासु हारबा पोट अमा एडिट तौगिनी हारगा रिव्यू तौगिनी हारगा लेरबना इज देयर एन अंडरस्टैंडिंग विथ this cookie militant ko India su aggression gi pot sida keno sida akhoi gi Manipur se thugai hogdaba yade tanza sida haibagi pot ama yaurabra aduna hujik Manipur da thoiba mokhoi gi laiba terrorist sing sina attack toraiba adu lawmi de attack toba sibu lan da chatnabrane adagi angang phaba chai thani pani angang ne ama moina phaba da yaugrise masi hogi TV keno masi gi eyewitness leiribani मोई फागे से आई विटनेस मोई फारगा पूरा सखिबा फिवम दो नातै जादबा मोंग द फारा पूरा सखिबगी फिवम दुगी आई विटनेस फावबा जिरिबांगी हुजिकी लेसिदा बंगाली मुस्लिम सिंगी मरकता लेरिबनी मोई हाइदोप कीबगी हाइद्रबनी अदुगा असिगी फिवम द लेरबनिना हुजिकती फे केनोदा याम कन्ना फेसबुक का मोगी मखोइसी अदगी मोगी चैनल सिंगदा कोगी आइगी सोर्स तगी खंगजबदा मखोइसी लोशन ग्रे हाट क्रे हाइबन सिंगबा मयाम मा अदुमाइना तवी हैना अदुम हाइ अदुबु पुलिस की सोर्स की मतुंगिना दे अदुपावा अदुगुंबगी पोती लेते अखोइ मोइ थीबा फंगद्रिबावा थीनी एना हाइरि सिदा अखोइना मखोइसी कनोसी हुजिकी कुकी मिलिटेंट सिंगसिगी स्ट्रेंथ से यामना कल खंगदि करिगिनोबा सिदा लेरिबा अखोइगी लेरिबा आर्म फोर्सेस सिंगसिना कोऑर्डिनेशन लेना मोइना कोऑर्डिनेट अटैक तौरपसिदा कोऑर्डिनेशन लेना मखोइसिंगसे फानबा चत्रिबा अदगी सोमदा चिंथत्तगी नोमै कापथरे हारिसि करिगिदमक्ता मोइगी कनोसे मोइ तखाइनबा होनद्रिसि करिगिनो आइसे स्वाय एरिया सिदनेबा अखोइना टेरेनजिना नुवाइतबगी फिवम खरा army are trained. The Assam Rifles say they are trained to counter insurgencies movement at anywhere. Hill district, Friends of the Hills people haribani. CRPF ki budi hoi moi training the makalamu orambe. Adu army and Assam Rifles ti. Adi Mahari Zaman kind of ladies in city. They are well trained to fight. AK-47 karigino mokoi the provide to say. AK-47 is only in the short range the kamna banayaba. Short range in the sense. Sing thak the kamna raga moi tanaraga kamna was the guerrilla warfare. So thenganaba sinaba AK-47 never. मोइना पारिसे अदुना मोइदे इक्विप तरिबा खुलाइसिं सिजिं बियो मोइदे चिंग द केनो तंगना बाइना लेइरबा अदुगुम ग्रुप अमनेबा अदुना मोइना करिगी दमक्ता मखोइदा क्रैक डाउन तौद्रिबनो आइसे मखोइगी मखुत से पुंजिलबरा वी कैन नॉट ब्लेम सिंपली टू द सिक्योरिटी फोर्सेस कइला दो जाउजिं ngrangi incidents na di moina neutralize tara militants neutralize tawre haibasina di haiba thogoksin di moizu retaliate se tawbudi hore haibase positive sign orgadoribra we cannot say that akoi adu haibadi ngamoi kaigino bada dudagi henba thogdok mayam thokre adudagi henba thogdok mayam du moina retaliate tawdaba wafum mayam akoi thengna kare tawdaba how and why ngarangi thogdok si tawrino haidudi CRP ama so e habani hujik sakam tawe habani Salcher Hospital da pubudo adu sakam tawe have pautai subject to correction adu sokpadu dagi saungarakpadagi kamnara ibra ngaktan dugi saungarakpadagi kamnara who knows hujik moi da kapuribo mayam se Union Home Minister dagi la aga ko moi kana kedoi kapino noi punish tawni kaina kapuribo kangu se tawgibo gyayaba adu tawragadi adai da clear oirni hujik ti crystal clear oira amane thogdok se center gi hen yaure aduga state na karimta ngangwa ngamdre state ti akoina g na leire g dagi hendre akoi gi chawkhat thorangi mingda thabak paikhat kani na pangpi da bitharaga chat phawa akoi gi leiriba 12 square kilometer 12% of the akoi gi area se sidagi hendok ngamdre akoi se kadai dagi lokhat ko diba development project no when we cannot move out of this 12% of this area law and order is serves to only is this akoi gi kano sida 12% gi area sida
चुंगसिलग लेब अदुमाइना तौरेब हुजिकसे मणिपुर से स्वाइद लोइरब्रा हाइदो चुमेबा ब्रिगेडियर सुशील कुमार हाइब्रा कइनो अमना 700 स्क्वायर माइल नि काइना हाइरंग पोतु चुमकपगी चुमहलक्तबगी वारी मला अबरा व्हेन अखोगी पुनगिबा मतमदा इंडिया की आर्काइव त लेबददी 8000 some square mile ne leri se haibadi hujik leri 27 square kilometer se masigi pot se chap chana koi merger da lei yeb se leina masigi pot se chumna bo honor ibra thugaina bo honor ibra maram di maduna factor mo oraga akoi gi pride akoi gi ego manipur gi lejari ba pot se subchal horage haibagi tanja ama lawrabra haibasi gi chingna ba ma koi da yam toina phawra je swai da ne ba ana ha magi round da ina haijening basi security force na makoi gi tawum thokpa tabak tawde tawdribasigi maramdi makoi da power power ga di soidana tawgani power drisi higher authority da leiriba singsina tawganu haina tawdaba natana moi ka sup tawbangam moi taw haitar ga di tawni kanana khoi gi government na natro su sign tawnarisubo adu government na haiga dong natro abrogate tawbase abrogate tawdana kamaina moi da kutharodi the same personnel Assam rifle gi su oisuna magi oisuna kutharodi magi personnel career da amuk sokpagi fibam leibna adaida this sacrifice tawba mapan gi na manipur gi damakta kayam bu khalam gani hagene sacrifice tawna da bagi torokta oram basu yai adana somda leiriba me aduga maitai gi naharon sing siki mathakta combing operation toroga leiriba wari sasi yadaba peace talk tawsi yadaba akoina chum genuine noiba poni ko akoina torisidi militarized toroga crack down tongnaba honaraga da lakwa akoigi miyam se handaki matang sida thoalaga loina masi lotion sira haibagi yauraba khudamam kakti saiton da kanodagi bom kapselaga saiton da combing operation tawsele haisini sidigi na chaw evidence lay ponte ba sidigi maite na naharo lotion na akoigi national fighter haiptare akoigi national cause gi damakta mathwai khubak ta hapaga india gi mayokta akoigi lan horiba group sing se lotion horage haiba mata amada akoigi military crackdown makhal mani se mercenaries sinaraga haina hambagi anma sumaina sinazagi